berkat salawat mudahan tumpang manten tiang nang panjang umur berdua sehat badan sehat panganten di jalan ketaatan sehat panganten mudahan bang selalu dikuatkan iman mudahan panganten rezeki dilancarkan usaha tunang laki diberi keberkahan mudahan panganten dinyaruhi rahayu mudahan tuntung pandang mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah kita mendoakan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan dunia wan akhirat tidak akan terpisahkan. Sungguh bahagia mempelai berdua menyatukan cinta melakukan sunnahnya. Semoga barakah diridhai Allah, hidup indah sakinah mawadah warahmah. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tambah dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat. Semoga bahagia menempuh hidup yang baru. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anak cucu, pasangan saling cinta pada Allah tanpa dekat menjadi takdir berdua jodoh dunia akhirat. Oh, manisnya asmara dalam keluarga apabila tak lupa pada Allah Ta'ala saling bermunajat
wabil khususnya acara hari ini kita nang bertemuan, lalu nang berdoa kita segeretaan. Mudah di acara tentunya dilancarkan, mudah di acara diberi keberkahan, lah keberkahan. Lalu tak lupa kami mau ucapkan kepada tuan rumah nang sudah mau undang, nang wabil khususnya kepada Pak Haji nang pian sudah mau undang. Juga nang ini sidin itu nang salah satu kawitan oleh buhan kami rombongan, jadi anak sidin ini bepangantinan. Lalu nang tak lupa sedikit nang menyapa lawan ibu di hadapan, nang dilihat-lihat amas kagegenalan, amas nang tuh belikap di pagelangan tangan. Lalu mamanya Yasin ujar nang di hadapan, aman nasidinnya ulun menyapa pian. Bujur anak pian sudah nang kenal-kenal istilah katohaan, tapi mamanya Yasin masih anum bebujuran, istilah kata kawai pulang betianan. Lalu nang tak lupa lawan mamanya Yasin kita mendoakan, mudahan abahnya Yasin selalu dikuatakan. Zaman mamanya Yasin bulan ini betianan. Lah lalu tak lupa ulun nang mau ucapi kepada buhan pian nang ada di sini. Lalu nang tak lupa kami meneruskan madihin nang berlanjut ulun membawakan. Lalu nang terfokus lawan Kang Pak Haji nang ada di Suberang, lamun nang kada salah itu Pak Haji amat nang suama undang. Bila pian Kang Pak Haji hendak melihat kada bapak kasini kada juga minta sawiran, abang bejauh-jauh rasanya minta takutan. Lalu nang tak lupa lawan Pak Haji amat kasini pakumpulan, tak lupa Haji kita nang berdebatan. Lalu lawan Pak Haji tak lupa ulun doakan, mudahan Bang Pian selalu disehatkan, mudahan Pak Haji selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun nang mewakili kakawanan sarumbungan, jadi terima kasih kami mau ucapkan lawan nang tuan rumah nang sudah mau undang. Wabil khususnya lawan nang buhan geni wan juga buhan ayat nang anak sidin tuan rumah nang mau undang, jadi nang lawan ayat dan juga lawan geni dan juga tidak lupa perkasa bujung tampan. Lalu lawan perkasa juga diucapkan terima kasih banyak yang sudah mau undang. Juga nang terima kasih kepada perkasa banyak maatarakan, mulai tuh benyuis sampai nang juga tiso kasini menjulung akan. Lalu lawan udoy tak lupa ketinggalan, betis nang kitik-kitik sesingut sing labetan. Lalu dilihat-lihat dari kita jodohkan, nang pertama-tama nang itu lawan udoy bu ujar bujangan. Bila duya ikam hendak dijodohakan, bila nang kada aur lakas-lakas bedetang, asap belum kaina duya tade hulu orang. Lawan anak paman juga ikam nang bebagaan. Lalu matiin kami nang melanjuti lawan anak paman jewe nang ada di muka sini, jadi nang tak lupa ulun nang mau cabe nang dilihat-lihat juga nang itu inya buai nang
kada hendak mahal si karena ujar kaum kada tapi menggeduhi lalu lawan pian kaum nang suah curhat sedikit dipadehi nang ini bang kaum hendak berenak lagi lalu lawan pian ngabulkan hajat lagi supaya bini kaum baik tiap pulang kaina surga nama nanti bang bini kaumnya sudah jauh bersembunyi lalu nang saputing kami doakan lagi mudahan bini kaum ketianan lagi lalu tak lupa kami nang mau ucapi sedikit nang menyapa bapak ibu hari ini lalu nang menyapa ulun nang kada kawa pulang tunggal lingkungan karena bang orangnya di sini kebanyakan lalu nang tak lupa hendak ulun menyapa nang ada tahu ngaran mana nih ngarannya ujar nang kayah gitu lalu lawan kayah tak lupa kami sapai mana tuh kayahnya ayo bang berung kayak gini mana tuh orangnya kada kelihatan lagi pinanya nih tulisan sudah lawas mulai tadi lalu lawan kayah pinanya bang inya kada lagi di sini lalu nang tidak lupa sabuting mau ucapakan ini permintaan dari panitia rombongan lawan bang Tika nang ada di hadapan lalu lawan Tika nang pian bebandiran nah sekali lagi lawan Tika nang pian bebandiran lalu lawan Tika nang ini Tika ada permintaan nang rombongan imbah bebatihin kasini menyair pian jangan sopan-sopan walaupun lawan ijai pian suah jadi mantan lalu lawan Tika kami mau jembakan kaida imbah ini menyair hulu pian istilah tubang kata tampolo betemuan masalah wan ijai kada bapak lagi mantan karena masa lalu lawa ai bang bebulik Tika ai masa depan lalu tak lupa kami mendoakan mudahan ijai panjang umur sehat badan bila Tika kawin ijai dikuatkan lalu tak lupa kami mendoakan nang mana masih bujang mudahan lakas kebinian ala lalu tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu bertaat di sini lalu nang tak lupa kami mau ucapkan tadi kita doa nang kesan pengantin belum didoakan lalu ini doa ulun mau ucapkan bila ulun berdoa amin akan bertaat lalu kesan pengantin kita mendoakan lalu nang tak lupa salawat dimulayakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan tuh pengantin rahmat nih bang aran adik nang salah satu kawan kami rombongan lalu nang tak lupa lawan inya kita doakan mudahan nih pengantin inya laki binian inya panjang umur berdua sehat badan mudahan pengantin rezeki dilancarkan mudahan pengantin selalu dalam lindungan mudahan pengantin nang apa tuh usaha diberi keberkahan mudahan pengantin hajatnya dikabulkan lalu nang tak lupa kita mendoakan mudahan tuh pengantin selalu dikuatkan mun dilihat-lihat lakinya saling kenalan istilah bang kata awak hati tinggian jadi
lalu nang tak lupa kami mendoakan lagi kepada tuh Imilde nang pacarnya Andi, karena lawas benar pacar sudah terjadi. Lalu kami doakan Imilde hari ini mudahan bangkaina pacar gitu Andi dilancarkan rezeki nyaman doaina lakas nang lagi bila nang sudah kawin kawai mau undang kami. Jadi kami madihin ini melanjutkan, kami nang madihin ini nang pamulaan, menghibur bapak ibu pulang sabarataan. Lalu nang tak lupa kami mau ucapkan kepada Hadi Saputra pastinya selamat datang, karena jar habar dinya lambat datang, karena jar bang buai awak ada tapi nyaman. Lalu nang tak lupa lawan nang kawan kami nang ini Hadi Bangaran, kita berataan langsung mendoakan mudahan dia ikam selalu disehatkan, mudahan selalu Hadi dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan ulun nang mandihin Bu Aiman narusakan, kayaknya Hadi kering juga nang teguhan Tuhan, karena nang hampir katujuh baca di tangan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan berataan kita disehatkan. Lalu nang tak lupa terfokus lawan ibu nang ada di hadapan, nang sidin berdiri lawan anak lalakian, ibu berbaju kuning kayaknya nang betianan. Lalu nang tak lupa Bu Aimannya papian kader bang betianan cuma nang sidin juga karudung kegenalan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan, kami nang mandihin kami nang pamulaan, kikiran nang imbah ini disambung nang salawatan, dari jasa pengantin sudah kita doakan. Lalu nang tak lupa kita langsung berdoa pulang sabarataan, jika ulun berdoa amin akan berataan, jaya nang ini doa kita nang pamulaan. Lalu ini doa ulun mau ucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan sabarataan di sini kita terdapat, mudahan berataan kita nang panjang umur berataan juga sehat, kaina sehat kita sehat nang walafiat, mudahan sehat kita sehat di jalan taat, mudahan berataan rezekinya meningkat, mudahan berataan kita nang abul hajat, mudahan bang kita berataan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkat salawat mudahan berataan kita dapat syafaat dari lapa kita yaitu Nabi Muhammad, mudahan berataan kaina kita selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Laka lalu tak lupa kami menarusakan, kami nang demedihin pulang melanjutkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, lalu nang pastinya kami menyapa pian, nang pian hanyar datang kasini nang saruan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian, lawan nang tubus Iqbal nang pian saruan. Ulun nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan tumpang pian kaina bila bulik, mudahan salamatan sidin hendak bulik atau nang hanya datang, jadi pinanya sidin nang hanya datang, mudahan tubus Iqbal sehat sabarataan. Lalu
kami doakan pasti mudahan tuh Bang Usman ku lakas bebini. Lalu tak lupa kami meneruskan kami nang bematihin ini nang pamulaan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada Bu Hendian pulang sabarataan. Lawan tuh sembian nang ini tak kumpul kita sabarataan. Ulun bematihin pastinya membawa akad tak lain dan tak bukan juga minta doakan mudahan Bang Bu ini nang kesenian Kalimantan Selatan. Istilah bang kata peninggalan nenek moyang mudahan kesenian ini berkat salawat pastinya selalu berkembang. Mudahan kesenian kadang sampai hilang lah sampai hilang. Lalu tak lupa kepada tupang kaum masjid Pahangan. Ulun nang tak lupa lontian mendoakan mudahan bang kaum panjang umur sehat badan. Mudahan bang kaum selalu dalam lindungan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan kaum mai pian selalu perrezekian. Apa hajatian mudahan dikabulkan. Dua bang kaum mai kami terima kasih ini nang bematihin pian tak izinakan. Istilah bang kata ini Pak ai buai tempat nang tuh parkiran. Untung ada kaumnya kaum masjid Pahangan. Lalu lawan kaum bertahan kita doakan mudahan tuh bang kaum tambah dikuatakan. Kalau mau bulan ini bini pian betianan lah betianan. Lalu tak lupa ulun meneruskan kami nang tidak lupa tadi kita berdoa lawan nang bapak ibu sudah sabarataan. Lalu kita doa pulang mau ucapakan tak bolo ading-ading niat banyak tak kumpulan karena hari ini nang hari Minggu sekolah nang barayat. Lalu nang tak lupa kami mendoakan mudahan ading-ading nang pian bertaat baik nang sudah kenal atau
sudah diundang. Masalah amplopnya jangan dipikirkan, palingan tokai nak langsung isinya nang di dalam. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan lawan bapak ibu pulang seperataan. Lalu nang pastinya tampolo tuan rumah ada di pelaminan. Alangkah baiknya kita mendoakan lawan tuan rumah nang sidin beputuan. Nang dilihat-lihat itu mamanya Rahma masih anom bebujuran. Lalu nang tak lupa tawa itu istilah biar anak berlulusan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan, ulun nang tak lupa lawan biar memadahakan. Nang ini tuan rumah ini bus gembung di hari gue jualan. Cuman nih hari ini kayaknya bangai sidin kado dema ulahakan. Padahal penggembung barangai nang satangkup kesenang rombongan. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan tuan rumah sidin sabarataan selalu panjang umur berataan sehat badan. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi lawan nang ini amang atau nang sudah kaya nang sidin desa pato miriknya ning asahe. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi sidin nang bebarang hari ini betupi. Nang dilihat-lihat lihat masih kekeh lagi nang sakilas pintas kaya nang Ahmad Dedi. Cuman nang dibagi mirip arwah kaya. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan mudahan nang pian nang betupi hirang pian panjang umur kisah ada mendengarkan. Lalu nang tak lupa ulun menyamakan mahirip lawan Yuni lamun dibarakakan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan kepada bapak ibu pian sabarataan kami nang madihin ini memahinakan. Lalu tidak lupa mau ucapkan ulun nang madihin hari ini bagayaan. Lalu nang terpukul selawan ibu berdirian nang sidin betas tasnya berwarna hiram. Lalu lawan ibu nang pian bagi pas nang pian kapanasan. Lalu nang tak lupa ulun menyapa pian pinanya bang sidin tak jauh nang saruan. Nang dengar habar ulun memadahakan ujar karudung hirang nang ini jere bangaran. Lawan ading jere tak lupa menyapa pian nang didengar-dengar orangnya masih bujangan. Jadi lawan pian nang mobil khususnya lawan nang kuitan. Hendaklah anak pian lakas belagian. Ini rombongan kami banyak lagi bujangan. Apabila lawan ijai biar dapat keberuntungan. Lamun kawin lawan wahyu biar dapat keberkahan. Lalu tak lupa ulun nang mau ucapi kepada bapak ibu pulang nang hari ini. Jadi ujar habar gitu mamanya jere bus nang oleh hayat nang begawi di amuntai hayat nang hari-hari. Lalu nang tak lupa kami mendoakan lawan nang bubus hayat pian sakaluargaan. Mudahan kaina pian nang panjang umur selalu sehat badan. Mudahan bang bulik pian nang salamatan. Lalu nang tak lupa lawan nang bus hayat pian sakaluargaan. Kami nang tak lupa bertaan mendoakan mudahan doa pian selalu sehat badan. Mudahan bang pian mau pulang betianan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapkan mudahan bang pian ngapa nang ada hajat mudahan dikabulkan. Mudahan anak pian jual lakas belagian. La belagian
pian. Jadi nang pastinya ulun mau ucapakan selamat di bertemu kita nang berdebatan. Lalu nang tak lupa nang pian hanyar datang nang bermotor rokol laju hagi turunan. Tahan abang nasi sudah disediakan. Lalu nang tak lupa sebuting kami padehe lawan tukang bangdul nang ada di muka sini. Pian nang imbah makan di bibir ada nasi. Jadi bang kami terus berlanjutkan. Kami nang madihin ini nang pamulaan. Karena bermadihin setiap nang diundang pasti kami selalu madihin menampilkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada bapak ibu pian saberataan. Ulun mewakili kakawanan berataan salah nang lawan hilap di dalam madihinan. Atau abang kami terjadi kesalahan lebih atau kurang kami menampilkan. Maklum juga kami manusia biasa juga nang kada luput dari salah kehilafan. Istilah tang kata kami masih kekanakan. Jadi nang dimaklumi apabila sikap kami ada maulah pian dalam hati kada nyaman. Niat tujuan kami menghibur saberataan. Nang wabil khususnya kami nang bersalawat. Ini nang pastinya kami minta doakan. Mudah-mudahan kami berataan sehat badan. Mudahan bang kami juga saberataan selalu dalam lindungan. Segala hajat mudahan dikabulkan. Lantaran Tuhan kami ini nang nurul kata masih banyak nang pujangan. Lalu minta doa lawan pian berataan. Mudahan nang bujang lakas nang beginian. Segala bang usaha diberi keberkahan. Lah keberkahan jadi tak lupa kami menarusakan kepada ni tak lupa ulun menyapa pulang. Lawan abang ijah nang sidin bejualan. Nang bejualan dengar hampir tarang bulan. Lalu nang tak lupa lawan nang abang ijah. Ini alhamdulillah sudah sukses bebujuran. Bukti nang sidin sukses pahut kagak kenalan. Lalu tak lupa kami nang mau ucapi kepada bapak ibu pulang nang hari ini. Minanya madihin satu mat lagi ulun nang membawai. Kaina bermadihin insya Allah diambung apabila tukang ada pulang nang mau undang kami. Lalu nang tak lupa kami nang mau ucapi nah apenya Yasin sudah datang hari ini. Lalu apenya Yasin tak lupa ulun ucapi selamat nang bertemu apenya Yasin ay lawan kami. Lalu lawan pian ada nang ini pesan dari tukang Yasin sudah lawas nang manadehi. Cuman tukang ulun kada tak dapat lagi. Jadi ujar Yasin mun depan biruan pian jelasnya tak sopane. Lalu kini Yasin hidin mau ucapakan ujar itu tukang haber Yasin hendak berbini. Jadi lawan pian kami nang mau ucapi ujar apanya Yasin. Yasin nang itu sudah kenal nang istilah cocok kawa ai sudah begini. Karena bang Yasin juga sudah begawe. Mana nang ujar Yasin bila nang bulik datang inya tolak begawe. Awak nang uyuh benar kada dek mau rote paksa Yasin
terpisahkan, telah terpisahkan. Jadi bang kami terus nang melanjuti kepada bapak ibu pian seberataan nang ada di sini nang belum pulihkan. Ulun nang tak lupa bu ai menyapa pian. Jadi nang madihin kami satu mat lagi imbehin di bertahan. Hai nambah madihin kami pulang dilanjut lawan nang salawatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan nang mana hanyar datang pastinya selamat datang. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada Tuhan pian ini seberataan. Jadi gini doa ulun terakhir pulang jasad bapak ibu atau adik-adik pastinya berataan. Kita nang berdoa terakhir diucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudah berataan kita nang panjang umur berataan juga sehat. Segala hajat mudahan hajat kita berataan pastinya dikabulkan. Mudahan bang kita selalu dalam lindungan. Segala usaha diberi keberkahan. Duniawan akhirat berataan salamatan. Bila jerujuk tadi jauh dimampai ada baikan lagi ini dedayat lain. Apabila jodoh hari ini tang sampai menjelang ini hari pengantin. Lalu tak lupa ulun mau ucapakan ini permintaan panitia rombongan. Lawan bang tika nang ada di hadapan kaina imbah ini menyair holo pian. Karena dahulu suah hajat tergebuk karena wayah ini pian nang jua aurat. Mana sudah bujang pinanya sudah supan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kaina imbah ini ujar nang panitia menyair tubang holo tika ai kasih pipian. Lalu nang tak lupa ulun nang mau ucapi kasih 45 ini kuriding kata ada batas bila andaknya diliga kaca. Kalau berataan kita langsung berdoa mudahan tukang anten sakinah mawaddah warahmah. Mudahan tukang anten selalu bahagia. Bila gede-gede mencuri landak ada nang pura-pura andaknya di perumahan. Kami permisi satu menembang handak terbang handak bersantut kami handak bertahan. Kalau nang terakhir ulun mau ucapakan ulun mewakili kakawanan berataan. Salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Niat tujuan ulun menghibur Tuhan pian cuman nang dimaklumi apabila kata-kata ulun ada maulah dalam hati kada nyaman. Yang jelasnya ulun minta rela berataan karena pemadihin ulun nang pakai buai kada makai catatan. Langsung aja ulun nang secara sambutan nang apa tuh diingat langsung disambetakan. Lalu nang tak lupa terakhir nang menyapa lawan nang tubus hayat nang pian berdudukan. Ulun minta rela tadi ada tas sambat pian. Oi bu sekali lagi mau ucapakan ulun minta rela bulah nang lawan pian. Mudahan bang pian bulim nang salamatan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan bila nang gede-gede nang ini mencuri landak ada nang pura-pura andaknya di perumahan. Kami permisi satu mat nang bermanda terbang kami bersantut langsung kami bertahan. Lalu nang terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum minta rela berataan ilahi. Terbang bersantut suara bertahan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.